Gasa iti biyak. Ay, nagrigat na yati magna anak ko. Iso adi ka ibat bati dito'y balay nga agmay-maysa. Gaputa ka sa pulam ti kadwa, nanang. Ay na, saan na kadi apakadanagan? Marigatan naklaang amag na. Ngam ka ba ulakpay lang ti agloto iti kanak? Ay, agungat damanong kan manang no panawan ka. No ada kayat mo apapanan, mapan ka. No ada kayat mo nga aramidan, aramidam. Saan arumbang nga agbalin ka abalod dito'y balay? Gapula ang iti kasasaad ko. Wen ka di, nanang. Jak kayat adito'y kalaangan balay. Nas ka narumwar ka, kat biro ka tigasat mo. Kasano ko ma? Kat sa anak mo't anak kaadal akas kadagiti kakabsat ko. Elementarya lang tinadanon ko. Mamatiak nga ada napintas agasat nga agururay kan kaligaya. Isu asaan ka lang nga agtalinaad diti balay. Sa pulam day ta napintas agasat mo. Kasla nagrigat mo't day ta nga ibagbagayo, nanang. Kan maysa, managbabainak. Masakitak, kan bakit ako, nanak ko. Laglagi pam amabilbilang laangan tibiyag ko dito'y lubong. Hay, kumarkaron ti sakit ni nanang. Marigatan ng amag na. Kasapulan ng tisarkot. Ay kat gumatang ka. Apay ang masapol agatangan namin. Nagadudita akawayan ang mabalin nga aramidan asarkod na. Kawayan? Ay unay kamatan. May saka at teacher. Di ka lang makagatangan iti sarukod ni nanang. Di kumamit na pintas a klase Si Kandi gumatang. Nagado a paggastusan mi ija balay mi. Si kati mangup opisina. Iso adakkel ti bonus mo. Ngamda kami amang isursuro. Ado tilon ko abay bayada. Amom dayt na. Kunak nga roda saan na masapol a gumatang iti sarukod. Nagado dita akayo. Wenno kawayan. Nanang, ni Oliver daytoy. Makabigbigak pailaang mat, anak ko. Amok asika dayta. Ti maestraw nga anak ko. Ne, kunak no saan ka na makabigbig? Natarnaw pailaang mat ti panagkitak. Kan nalawag pailaang ti panagdengeg ko. Daytoy laang panagnak ti parikot ko. Agad-aadangak amag na. Nala. Bayam nanang. Tainto nagsubliak. Addanton sa rukod mo. Mangkaya sa kinigawayan. Wano kayo sa rukod mo. Agyaman anak ko. Saan ngamin nga mo niligaya nga garamid iti sa rukod ko? Siyakton di mga ramid. Ligaya! Apay manong. Di mo baybayan ni nanang. Igatangam iti agas na. Kan gatangam ti anyaman na kayat na kanin. Wen manong. Ala. At iti kwartan. Ay, thank you Manong Oliver. Nanang, adainted ko a kwarta kiniligaya. Saan kayo na mabisinan? Agyaman anak ko. Ay, marurudak kin ni Oliver. Kunak nga orayan nak tamakilugan nak ijay kotsena. Napankit din, ay talaga marurudak. Itaypay anapan, manang. Addan sa kanong aming papanan na. Anya ngay, agar kilaak manen iti pagluganak. Sapay nagngina ti arkila, taadayo dito'y balay ni nanang. Saan mo ka din akasarita ni nanang? Nakaturog samat nang. Nakaidala ang dayjay, manang. Saanan, inton agsubli aktulangan, tani, malaman. Nangted ni manong iti kwarta kano ni nanang. Igatang iti agas, kan kadagiti kayat na kanan. Manotintad na. Talugasot. Anya, ay kuripot talaga. Day talaang tintad na kat nagdakkel ti sweldo na. Uwen nga rod talaga akurang daytoy, manang. Nagado ti agas anasken atumarin ni nanang. Hindi na pa'y ninayunan mo. Ay, si kangay manang. Adda ka ti maitid mo?
Mabit na ang kita ti wallet ko, no dapay nabati ang kwarta. Mapanak ko mapay agpalengke inton bigat. Adtoy, iyan anay munday ta. 150 pesos? Ay, mabit na ang dapay bariak dito eh. Imbagla na yun na. Husto day tantani, nagrigat ti kwarta ita. Iyan anay mon, ligaya. Nagawidan ni manang mo, anak ko. Wananang. Iso ka di tinaglogan iti tricycle. Wananang. Adamot inted na akwartam. 150 pesos kan dagitoy coins o. Para kan kaday ta, anak ko. Ha? Apay apara kanyak. Ngamen, si Kati mga sasikaso kanyak. Ado tirigat mo kanyak. Ang masapol nga agagas kayo, nanang. Naimbag kanyak, tanapigsa akpay. Pasensya ka, anak ko. Ta saan ka napaadal? Akas ka dagiti kakabsat mo a profesional. Nanang? Ay, kalaat ba't ngamen anatay ni tatang mo. Katibasit adaga tayo. Naila ko, tapno maipaagas ni tatang mo. Agam saan matlat ta na imbagan. Sana bali, nanang. Ta profesional mat dagiti kakabsat ko. Kaya't ko sumaya at matibiyag mo, anak ko. Diyak kaihat nga agnanayo na kastoy tibiyag mo. Nanang, palubusan nakadi nga agabroad? Kaya't kayo ngamin nga ipaagas. Kan tapno magatang amin nga agas yo. Ken maigatangan kayo iti sarukod yo. Kasta ti panggap ko, no apay akayat ko ti agabroad. No day tati kayat mo, suportaran ka, anak ko. Ikarkararag ko ti panagbalige, manak ko. Agyaman no kasta, nanang. Iso arugyak nga ruden ti agaplay. Duwata nga agablay, ligaya. Wen, iso anapigsa ti pakinakam ko. Taadda ka akadwat, insan. Wala, naskan nga tinulong ta. Diyak kumakayat apanawan ni nanang ang kasapulan. Adamot dagiti kakabsat mo amabati ang mga sikaso kankwana. Diyak mo, no asino kadakwada ti makaanos ang mga iwan ka ni nanang. Kan kumapkapsot nga minan. Isungarod nga agabrod ka, para kankwana. Wen, insan. Talaga apara kankwana dahitoy nga aramidag. No adan kwartam ang maipawit mo, maipaagas mong tumatan ni nanang mo. Wen kaya't ko a private doktor ti mga sikaso kankwana. Kan tapno magatang amin dagiti agas kan vitamins na. Kita ang manday ta, nagadugayam ti arapaap mo para kininanang mo. Talaga insan. Amin dagiti nga aramidag kat ninanang ko ti inspirasyon ko. Lumabasak pa dito ibalayo, Manong Oliver. Ne, narabian ka may. Adda ngamin inasikaso may kiniligaya. Kaduam ni Ligaya? Wan Manong, agabrod kami adwa. Anya? Saan pa'y ka di anaibaga ni Ligaya nga agabrod kami adwa? Awan mo tinaybagbaga na kasta. Sana mabalin nga agabrod ni Ligaya. Saan mi apalupusan? Ha? Kasano ni nanang no awan ni Ligaya? Sana mabalin. Takman day ya babae. Ay, naibagak matan. Jakla ko man imbagbaga. Maungtan ni Ligaya. Kasi man. Agabroad? Kat no dandani din ang tupay ammo ti agbasa kan agsurat. Agabroad kit din? Ha? Agbibisin day ya babae. Nasaya at tanaamuan ta adagos. Iti kasta, malapdan ta ti plano na. Asino nga iti mga iwan kininanang no pumanaw day ya babae? Ay, saan mat nga ro da mabalin ni balay? Ta istrikto mat ni bakit ko. Di na kaya tinarugit. Makapungtot laki di dayay. Nailat mat ije balay mi. Kurang kaming tupay asa nga pamilya no arigan.
Ita, mainayon manin ni Nanang. Sapay masakit. Permi Ay, bagbagaam to ni Ligaya. Saan mabalin a pumanaw? Panagreknak, dandanitan maka-abroad, insan. Wala, urgent, jay nag-applyan ta. Excited akon, sika. Ay na, matulong ako ni Nanang. Insan, saan mo ka di nga imbaga kadagiti kakabsat mo dahito aplanom? Saan ko pa'y nga imbaga? Ngam, planok mo't lang nga ibaga, no dandanita nag-abroad. Apay aya? Ngamin, idi nagsarita kami kinimanong mo idi kalman. Nadakamat na, asaan da ka kano apalubusan a pumanaw. Imbaga na, tikasta? Lapdan na kan sakit din ni manong mo iti planom. Kasano daytan, insan? Talaga akayat ko ti agabroad. Gapot akayat ko atulungan ni Nanang. Nanang, at iti kinayasak akawayan na sa rukod mo. Nalagda ta. Nalagan pa'y nga usaram. Inton maka-abroadak, igatangak ni Nanang itinapintas at sarukod na. Dayta ti saan mapasamak Ligaya? Saan da ka palubusan? Ang naka-applya ko hon, Manang, saan dak ko maalapdan? Naglastog kan nagsasao? Saan ka pumanaw? Sino nga iti mga sikaso kininanang no pumanaw ka, Di ka man aglasto-lastog Ligaya. Dito'y kalaang balay, ta dito'y laang tinakaikaryam, naawatam. Agtal na kayo, Adwa. Danggan nyo ti ibaga kat saan kayo agsasao. Nanang? Inkarigatan me, iti day ditatang nyo, tinang paadal ka na kayo. Kat ita a profesional kayo, mayatan ti biyagyo. Simrak ka di dita panunot yo, at tulungan nyo matikabsat yo. Husto Nanang. Idi nakaadal kayo, pimanaw kayo, aging gaan na addaan kayo iti bukod yo a pamilya. Jakmat ising-singer, ita masakita ken nakapsuta kon nga umay daklang kitkitaan. Umanay ka ditit itadyaw, tapno magatang ko amin dagiti agas ko. Nanang, pangasim, sumardeng kan. Anya ti sirbi na ito'y sarukod akawayan nga inaramid mo para kanyak, Oliver. Agabrod ni Ligaya, tapampanunutan na ti kasasaad ko. Simple lang ti arapaap na. Maigatangan nak iti kap-kap na kak asarukod. Ita, saan nyo ang mabalin alapdan a pumanaw? Kaya't ko ang maadaan itinanam ay abiyag. Banag asaan nyo ang maipaay? Bay andak latan, no saandak akayat nga iwanan. Dito'y abroad, insan. Ganpi mo daw ka. Manupay laang abulan ta dito'y. Mayat nga minti klima dito'y, insan. Ken ado tinagdodoma a prutas. Kan, limapsat ka pa'y. Agyaman insan. Ay, nakasaritak itay ni Nanang. Naragsakak. Tadya impawit ko akwarta. Inggatang da iti agas na kan vitamins na. Nasaya at ano kasta? Impakita na pa'y jay ginatang ni Manak ko asarukod na. Nangina, ngam napintas a kalidad. Saan ka di anday ti arapaap mo? Wen, insan. Ngam, amumti ko na ni Nanang. Anya ngay? Imbaga na nga agurno nga kano para iti masakbayak. Kunakmet nga agururno nga. Talaga mat nga agururnong ka? Wen ken, kayat ngamin ni Nanang, amaadaanak itinapinta sa masakbayan. Ay na, daytamo ti kayat ko. Nakapsutan ni Nanang idi nakasarita. Ngam naragsak idi nagsarita kami. Ay kat nasaya at ano kasta, insan. Agkita kayong tupay into nagbakasyon ka ijay Pilipinas. Hello? Manong! Umay ka kumadito
Iti balay, itamat lang. Madama nga gisursuro. Jak mabalin na panawan da iti klasik. Apay aya? Ni Nanang. Apay ni Nanang? Agpakpakadamatan. Anya? Saanin ang makabangon? Nakapsot kan marigatan nga umangas. Ne, itaray mo na iya ospital. Umay kan ata jak ang mutaramidan. Sus, kasano da ito yan aya? Umay kan! Sige, mabit lang. Insan, awanan ni Nanang. Ay, aklo na mo, tanakapsotan ni Nanang mo. Kan ada-edad nan. Kasta talaga tibiyag ti tao. Saan amaliklikan ti ipapatay? Di na nauray ti panagbakasyon ko. Sanak mat nga nun basta-basta makaawid. Amok, analadingit. Ang italak mo kini Apo Diyos ti amin, insan. Amo na dagiti sakripisyo kan rigat mo. Masukatan to amin dagita iti ragsak kan namay. Mamati ka kanyak, insan. Ay, nagswerte laki din ay ati kapsat taan ni Ligaya. Kalpasan na nakaurnong ija abroad. Nagnegosyo. Ita, bimaknangan. Wan nga rod manong, makapaapal ti kasta aswerte na. Naanos mat ngamin. Imbaglakit din ta saan nagpalapad idi nga agabrod. Ay, no sa di naman tayo ni Nanang ita. Sigurado, maragsakan gapo iti gasat ti Boridek na. Saan man nakalpas iti panagadal na akas kadata, ngam nabalbaligi ngam data manong. Budno da ita. Siya, adulat tatilon ko. Ay, jak amuno agnanayon latan nga agbaybayadak itilong. Ta sino ko maaya, ti awan tilon na ababayadan na. Jak amuno kasano nga yan anay ko ti sweldo. Gapo kadagiti nagado alon ko. Tinasayaan. Agpatulong ta kiniligaya. Kayat na nga ta. Saan napaidam ni Ligaya akabsat ta? Kaslamat lang ti ugali day dinanang ti ugali na. Managtulong ka dagiti kakabagyan na. Makitkitak nga rod ni Nanang kankwana, manong. Apay nga adda pailaang kan kaday ta sarukod a ginatang mo para kininanang mo. Idi si bibiyag pailaang. Imbagla apakalaglagi pakkan kwa na, insan. Sa balin ti biyag mo ita, insan. Apay mat anak ko nam ti kasta. Adun ti kwartam. Insan, syaklat ta daytoy. Niligaya akasinsin mo. Uwan nga rod. Saan kalata nagbaliw? Si kalata, jay simple. Kanala ka nga asitgan akasinsin ko. Saan alapad ti kinaawan adal, tapno agbalig. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo, Gasa Itibiyan. Insurat ni Jan Eb. Isagsahot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.